Check the mic and make sure it sound right, boys.
stop, subway stop. Please check your room and step carefully. Thank you. Perhatian berikutnya, bawaan Anda dan hati-hati belakang. Terima kasih. Next stop, Bapak Triadi. Please check your room and step carefully. Thank you. Periksa kembalikan bawaan Anda dan hati-hati. Next stop, Tegalan. Please check your room and step carefully. Thank you.
dan hati-hatilah. Terima kasih. Next stop, Tegal. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Periksa dan bantuan. Perhatian berikutnya, keselamatan Anda dan hati-hatilah. Terima kasih. Next stop, Bapak Triadi. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Dan hati-hatilah. Next stop, Kebun Park. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
kayaknya tuh ikan kaget deh. Biasanya di kolam gede, sekarang kolamnya kecil tuh. Jadi kayak nggak tenang gitu, kerasa kerusuk mulu. Masih adaptasi guys tuh, jadi ikannya nggak tenang, berontak mulu. Sini lo, masuk video lo, masuk YouTube gue sini lo, diem, masuk YouTube gue tuh kan, rasa kerusuk mulu tuh, nggak tenang tuh. Kalau yang ikan neonnya mah tuh tenang tuh teh. Ini kerusuk mulu tuh, kayak mau kemana gitu, mau pengen keluar kemana gitu. Biasanya di kolam gede sih.